Gloria a Dios. Napaykamuykichaq nasqa hermanos hermanas kay ch'isipi wataqmanta hinallataq hermano Efraín napaykamuyki kay ratupi qanman Tata Diospaq kuyakuyninqanpi kachun siempre munasqa hermanoy hermanas hinallataq tukuy radio uyarimuqkunaman kay ratupi parlarisunchik siempre astawanpis animarispa kallpacharikuspa kallpachanarikuspa hukkunawan maytachu parlarimusharqanchik astawanpis kay fruto del Espíritu Santo manta y kunantaq parlarisunchik yampaqta parlarirqanchik paz manta kunantaq parlarisunchik paciencia y amabilidad manta hermanos ni hermanas maytachus paciencia qaniyta munashan astawanpis ña creentektaqa kanan ña tiyanmi disqa nin kawsayninchikpi phiñakuyninchik mana chay rato lluqsinanchu tiyan ninmi chayman parlarisunchik hermanos ni chanta qhawarikusunchik sunqunchikta kawsayninchikta de verdad punichu kanchik cristiano cabales de verdad punichu llampu sunquyuq kashanchik hermanos ni hermanas chayman parlarisunchik hermanitos ni hermanas kay ch'isipi bueno nin kay hinamanta kay primera de Tesalonicenses pinin hermanos ni capítulo 5 versículo 14 y 15 nishantaj hermanos ni hasta wampis a ver pantay kusanichi perdón nishantaj kay hinamanta primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 y 15 nin también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ajinatanin palabra, hermanos, ni kaichisipi, ni shawanch hasta wamsi, no ganch kananchitanin. Sapa hermanos mayqinkunachu kashanku hasta wampis noqanchik mana paciencia kuspa hay veces iglesia ukhupips hermanos jóvenes kaqkunapapas phiñakunchik rimanchik ay puraqman purinku ay hinanku kay hinanku chay phiñakuynillanchik rikuchinchik noqanchisqa hermanos ni astawanpis noqanchik mana chaytachu ruwananchik kasqa sino orananchik tiyan hermanos ni hermanas paykuna astawanpis señorpaq palabranta chiqamanta kawsayninkuman churanankupapas pillapis huchaman urmaykuptinpis hermanos ni noqanchisqa phiñakapuspa ladota uyanchista qhawarispa pasanchik hermanos ni mana chimpaykurispa anchis ninchikchu animakuy hermano o hermana o hermanita ama ajinakaychu ama hina portakuychu señor niwanchik manaña huchata sirvinanchikta nispa noqanchik mana ichapis animaykurinchikchu hermanas ninchik mayqinkunachu hermanos ninchik urmaykunku chaypis noqapis hermanos ni hayk'aq mana nimanchu noqa mana hayk'aq pantayta yachanichu hermanos ni pantanchik pero señor uqhariwanchik paypataqa munakuyninqa chay hermanos ni pantaykunchik chayqa uqhariwanchik entonces noqanchik imata yachananchik tiyan del Espíritu Santo hermanos ni astawanpis noqanchikpis pantaqkunata uqharinanchik tiyan kallpachananchik tiyan animananchik tiyan ama ladoman churarpananchikchu tiyan hermanos noqanchik muchas veces rumiwan ch'aqaqtinku noqanchikpis rumiwan ch'aqaykuyllatataq munanchik murmuraqtinku noqanchikpis murmurallanchista imata wasaman parlaykuptinku noqanchikpis astawan chayman yapaykurillanchiqtaq hermanos mana chaychu kasqa fruto del Espíritu Santoqa kashan astawan pacienciawan yanapay chay qhillakuqkunata chay huchaman urmaykunku chaykunata noqanchik supaywan maqanakunanchik kashan paykunaq contranku uta luchasqanrayku noqanchikta luchananchik kashan espiritualmente paykuna kallpachasqa kanankupaq hermano hermana amén entonces kay versículo 5 pitanin mirad que ninguno pague a otro mal por mal nin antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos
tukuyta noqanchik hermanos ni hasta wampis yampaqman pusananchik tiyan mana ni pipis malmanta mana allinmanta mana allinllatataq kutichinanchikchu tiyan chay kashasqa fruto del Espíritu Santo wakin iglesia ukupipis hermanos ni noqanchikqa astawanpis churanakunchik phiñanakunchik iskay grupoman kimsa grupituman t'aqanaykukunchik hinaspataq ay paykuna matinkush ñuqanta sumaq atinchik paykuna mayachankush ñuqanta sumaq yachanchik nispa qhawanarikushanchik hermanos ni mana chayqa fruto del Espíritu Santo fruto del Espíritu Santo kashan ajinata ruana ajinata quirina ajina orarikuna hermano hermana ajina kallpachanakuna nispa ñapis kallpitayuq kaqqa yanapanantiyan mana orgullosochu nitaq orgullosachu kanantiyan orgulloqa mana ñuqanchikmantachu hamun mana señormantachu hamun yachanchik orgulloqa saqra enemigomanta hamun hermanos ni saqra enemigoqa recompensanta tarin ichari hanaq pachamanta ukhu pachaman wich'uchikamun chaypi kashan watasqa pero may pachachu ripusuqtinchik kacharisqa kanqa pero hermanos ni qhawarina chayta orgulloqa apamuq kasqa astawanpis llakiyta hermanos hermanas mana chayrayku orgulloqa allinchu kashan chayraykun nin ama pagaychikchu malmanta malllatataq niwanchik hermanos hermanas amén mañakuykichik de todo corazón cuentata qukunanchikta kawsayninchikpi sapa hermanos ni hermanas rillashuntaq kay amabilidad manta parlarispa kay amabilidad parlarishan Colosenses capítulo 3 versículo 11 y 12 nishantaq hermanos ni kay hinata donde ya no importa el ser griego o judío estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Chaitanin, palabra de Dios, hermano, hermana, amén. Gloria a Dios, tata Dios atunchasqa kachun. Niwanchik hermanos ni noqanchikqa kananchikta hasta wampis manalla nispa payqa yana payqa yuraq payqa mana payqa ari mana. Hermanos, hermanas, kaypiqa nin noqanchikqa nishan kaypiqa nin manaña extranjero sinachu qhawanakunanchik tiyan nin sinoriqa tatayuq wawa hina kawsananchik tiyan nin nishallantaq noqanchikqa hasta wampis yampaqtaqa hermanos ni tata Diospaq wawashnin kanankupaqqa kanan karqa circuncisión hermanos noqanchikqa kaypiqa nin circuncidasqa kaypis mana circuncidasqa kaypis manaña importanchu nin sinoriqa pichu kawsayninta Señorman entregan chayqa Cristo wawan nin hermanos ni ma importanchu yanapis yuraqpis kachun mana importanchu lo más importante Señor Jesucristo, Dios Tata, Dios Churi, Dios amado, Espíritu Santo, causanan, son compinen, hermanos ni hermanas. Entonces, ni shallanta, versículo 12, ni shallawancheta, hermanos ni. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia. Imamanta tabestikusunchik misericordia imanita munan kuyakuq sonqo kananchik tiyan hermanos hermanas kuyakuq sonqoyuq kananchik tiyan mayqanchu ichapis kunan kay tiempo llakiypi kashanchik ichapis wakinqa pisiykuchikushanku wakin mikhuymantapis kay aycha cuerpopaqpis hermanos ni puraqmanta yanapanarikuna puraqmanta haywanarikuna ama hermano nichu ay ari nuqaqtapis mana kanchu kashaqtin mana kanchuta parlanki chayqa verdaderamente mana kanchu chayamunqa hermano astawan qhipaman chayrayku hermanos ni khuyanikuytapis yachananchik tiyan nin tata Dios ninchikqa noqanchiktaqa hermanos ni misericordiawan suyashawanchik todavía ashkaraq arrepientekunanku kashan wawashnin kashanraq kay mundopi mayqinkunachus manaraq cristianuchu kashanku chaykuna hermanos hermanas chay munankuraq kashan Señorpaq ladonman
paypaq wawashan ashkaraq faltashanku arrepientekunanku chayrayku kashan misericordia noqanchikpaq kay tiempopi hermana entonces noqanchik imata ruwananchik kashan noqanchikpis kanallanchikta tiyan misericordiosos sichus runa masiyki vecinuyki pisichikushan o tal vez hermana mayqin llaqtamasi mana mikhuynin kashanchu wawas yarqawan waqarashanku qantaq hermano ay karullamanta qhawashanki chayqa mana misericordiachu sinoreqa misericordiaqa kanan kashan haywarikuywan imaynatachu tata Dios kuyakuyninpi suyashan arrepientakunankuta noqanchikpis hermanos ni yachananchik tiyan chay misericordiata rikuchiyta runa masinchikman haywarispa palabra de Dios haywarispa económicamente mikhuysitutapis compartirispa paykunawan hermanas nillantaq benignidad de humildad hermanas humildad astawanpis niwanchik noqanchik hay veces imitallamantapas phiñakuymunanchik pero cuentata qukuna mayqa mañataq chiqamanta kay chikataña uyarishanchik señorpaq palabranta tukuy ladumanta predicamushanku hermanos niya manchay sumaq palabraqa kashan sapa radio hap'ichiqtinchisqa manchayta sumaqta parlamushanku pero humildad maykamataq kashan wasiykipi hermana cambiachanki ñachu hermanoy qan tata hina kashankiña humilde mana ñachu kashanki astawanpis esposata llakichaq esposa qampis ñachu kankiña sumaq humilde noqanchik nin chay humildadwan achallisqa kananchik tiyan nin chayrayku noqa nini hermanos ni kay cuarentena pasatinqa mayuyaymanchu kikillantaq chayananchikta hermanos ni astawanpis imaynatas yampaqta señor sirvisharqanchik ajina sinoreqa Señor manta kay tiempopi mañananchik tiyan astawanpis espiritualmente igualdad ruanawanchikpapas qhari warmipi manaña noqanchik hermana kaspapis nitaq hermano kaspapis no yumando ninapaq noqanchikpiqa mandanan tiyan Espíritu Santo hermana Espíritu Santo noqanchikpiqa yachananchik tiyan humillakuyta pay noqanchikpi kaqtinqa humildad hamunqa munakuy hamunqa k'achakay hamunqa sunqu tiyaykuy kay hamunqa hermana noqanchikman manaña kikinchu kasunchik astawanpis si noqanchik nishanchik último tiempospi kashanchik pero último tiempopi kashanki hermana humildadri kashanchu manañachu hermana qan runa masiykipaq phiñakushanki manañachu hermanoy astawanpis hasta vecinostapis qhawaspa rimashanki hermana muchas veces imitallamantapas noqanchik phiñakuyta munanchik mana chayqa nin allinchu kashasqa hermana nillantaq hermanos ni de mansedumbre y de paciencia mansos de humilde nini señorqa noqa qusqaykichik mansedumbre mansos kanaykichikta nin mansos kaychan mansedumbrega kay niyta munashan hermanos ni sonqu tiyaykusqa kay manchayta rimashaqtinku parlashaqtinku ama noqanchik chayman meteoguspa kikillantataq phiñaykachakunanchik mana chaytachu yachachiwanchik Espíritu Santoqa niwanchik t'aqakunanchikta chay mana allinkunamanta mansos nin mansedumbre niyta munashan noqanchikqa kananchik tiyan Señorpaq atinin urapi siempre pacificadores mana kananchikchu tiyan yapaqkuna ch'aqwaman sinoreqa ch'aqwata astawanpis thasnuqkuna kananchik tiyan hermanas chay kashan mansedumbre y de pacienciawan aguantay si hermanayki hermanuyki qanta vencemunasunki atipasunki pero gloria a Dios astawan uqharikuchun mejor noqa nini maychikata iglesiaypi hermanos ni astawanpis munayman qankuna noqamanta astawan mejorta wakichikunaykichikta astawan mejorta kay pachakunaykichikta nini hermanos ni hermanas kuyakuywan hermanos ni kay ratupi parlaparimuykichik Señor Jesucristo sutinpi Espíritu Santo sutinpi animarispa tukuy qankunaman qhawakuychik kankichik ñachu misericordiosos benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Chaykuna kachan, hermanos, ni fruto del Espíritu Santo. Kanan tiyan chay kawsayninchikpi, hermanos, ni mana kikillantaq imaynachus hamurqanchik yampaqta kikillantaq mana kutiykunanchikchu tiyan. Ashka kutista iglesia ukupi hermanos rikukun astawanpis chay manso kayqa mana kanchu. Astawan
noqanchik tata Dios pajwawashnin kay pastores kaqkunapish chayamun tiempo akllanapaq líderes kaqkunata hermano kan trabajari señor kamachisunki chayta ruway noqa mana ruwasaqchu manaña kaypiñachu kasaq ripushaniña noqa waq ladoman ajinata hay veces wakinqa nikunku hermanos ni hermanas pacienciawan aguantana espiritualmente flacuyasqas kashanku chaykunatapas kallpacharispa hermanos hermanas ama kanachu hermanos ni piñakuqkunallapuni sigue rinayanpaqman pacienciawan tata Dios hamushan ña nishanchik chay taripawananchik kama kananchik tiyan chay k'acha llampu sunquyuq munakuyniyuq humildes kananchik tiyan pacienciayuq kananchik tiyan hermanos ni hermanas chay kashan fruto del Espíritu Santo maytachus kay fruto del Espíritu Santo peqa niwanchik astawanpis kananchikta lentos para hablar phiñakunapaq nin kananchik tiyan nuqanchikqa lentos chanta kananchik tiyan nin phiñakunapaq perdón hinallataq kananchik tiyan lentos para enojarse astawanpis nuqanchik kananchik tiyan mana chay rato parlar pariqchu nitaq chay rato phiñar parikuqchu nishallantaq hermanos ni kay amabilidadpi nishallantaq compasivos agradable y afectuoso compasivos niyta munashan pichus yarqayta pasashan haywananchik tiyan pichus llakisqa kashan lugarninman churakunanchik tiyan pichus mana allinta kawsakushan yanaparinanchik tiyan hermanos hermanas tukuyninchik ukkuna yanapanakunanchik kashan tata Diospaq wawash ninqa hermanos ni mana qhawanakullananchikchu kashan hermanos kuyakuywan señorqa niwanchik shuyachawasqanchikta astawan wakichikunanchikta wakichikuna hermanos kanñachu qampata paciencia kanñachu qampata chay amabilidad kanchu qampata kuyakuq sunquyuq kay hermano hermana waturikuy qan mismo hermanoy hermanay ñachu iglesia ukhupiqa sumaqchu kanki llampu sunquyuqchu chay pastorllatachu uk reyta hina qhawashanki hermano hermana sinorqa nin señorqa ichapas uk mendigo uk mayqin mañakuq runa kashanman iglesiayki punkupi hermana qantaq mana qhawarispalla pasaykarpawaq iglesia ukhuman chay mana kashanchu k'acha kayqa sinorqa astawanpis kashan manchay hatunchakuy sinorqa palabraqa yachachiwanchik tukuy ladumanta ñawita kicharispa qhawananchikta pitaq verdaderamente necesitan chayta palabra de Diosta comparte hinallataq yarqasqa kaqwan mikhuy yanapay unqusqa kaqtin oray yanapay chantanillantaq astawanpis pichus pisichikuqman haywariy chayta palabra de Dios yachachiwanchik chay kashan kay fruto del Espíritu Santo amén hermano hermana animariki hermanoy hermana astawanpis chay fruto del Espíritu Santo puquchun kawsaynikipi Señorpaq sutinpi mañakuyki ama hermano kanachu emocionistas kanachik verdaderamente Diospaq wawashnin hermanos ni allin kaqta ruwaqkuna hermanos y si nuqanchik hermanos ni chayta ruwasunchik chayqa t'inkata wiñaynintinpaq hap'ikusunchik hanaq pacha reynopi amén hermanos ni chaywan animayki hermano hermana kay ch'isipi orakushunchik kay ratupi munasqa hermano hermana Tatayko Dios kay ratupi q'umuykamuyku wawashniyki Señor mañakuyku tatay qhichpichiyta manaraq ichapish chay kashaykuraqchu manaraq chay puquyqa Señor suti qhawakunraqchu papito pero tatay kunanmanta haqayman yanapawayku kayta Señor chay k'acha munakuyniyuq kuyakuyniyuq mana imallamantapas phiñarparikuq yanapariwayku tatay kayta pacientes uqkunawan tatay yanapawayku kayta Señor llampu sunquyuq Señor Dios tatay k'atachuriyki Salvadorniykuq sutinpi mañakuyku Espíritu Santo sutinpi mañakuyku tatay qan ruwawayku Señor kay wawashniykita imaynatachu munanki ajinata Señor Dios tatay sapa hermano y hermana y tatay
Qhawaykuchun sonqonta kawsayninta chaqamantachu qanpaq llampaqaykipi agradable kashan chaqamantachu kashan tatay kashayku wawasniyki papito ajinallampi sonqoyuq tatay mañarikuyku k'ata churiyqa sutinpi Espíritu Santo sutinpi reparachinawaykuta y si manaraq hinachu kashayku chaypis tatay Señor ni hay wawayku chayta p'achalliykuchuwayku tatay chay palabraswan tatay ruwanaykupaqtaq chay palabraykiman hina kawsanaykupaq kay hallp'apatapi hermanosniyku mayqinkunachu kashanku fracasasqa chaykunatapis uqharinaykupaq llampaqman manataq qhawaranaykupaqchu tatay Señor ni papito yanapariwayku papá kay tiempo maytachu chayamun Señor tiempo difíciles papá kawsayniykupaq chaypi yanapawayku puraqmanta munakuypi kawsayta yanapanakuyta ukkuna wawasniyki papá Señor sapa hermanayman sonqo tiyaykuyta churay tatay chay mayqintachu hatunchakuyqa thunisqa kachun Señor sutiykipi tatay mana aceptaykuchu Señor kawsayniykupi sigue aycha munayniyku kawsananta Señorqa munayku tatay kuyakuyniykipi astawanpis kawsananta atiyniyki kawsananta kuyakuyniyki noqaykupi chaywan kasqayku tatay suti ruwaqkuna qanpaq munaynikiman hina Padre amado Jesús precioso Espíritu Santo qan yanapariwayku kuyakuyniykiwan kallpachakuyta kay wawasniykita Padre muchas gracias Señor kay ratupi agradecikuyku Dios tatay qanllaman kay palabrayki papito sonqoykupi kachun pikunachus mana kapunchu chaykunaman yanapawayku haywarita pikunachu unqusqa kashanku yanapariwayku tatay orayta papitoy mañarikuyta qanmanta yanapariwayku kuyakuywan noqaykupis yanapanaykupaq paykunata tatay muchas gracias Padre kay ratupi bendecini Señor tukuy uyarimuqkunata papitoy bendecisqa kachun palabrayki Señor kay ch'isipi Diosniy Pachi munasqa Jesucristo Pachi Salvador mío Pachi amado Espíritu Santo sutiykipi tatay ajinata palabrawan animarini wawasniykiman tatay muchas gracias Señor gracias papá amén amén y amén munasqa Dios tataq wawasnin bendecisqa kaycha bendecini kawsayniyki chayta hermanos ni hermanas lluqsiyniyki chaypi yaykuyniyki chaypi wasiman kawsakuyniyki chaypi hermanos ni tukuy wawitashnikichik qankuna bendecisqa kaychik Señorpaq sutinpi hermanos hermanas hinallataq hermanoy Efraín bendeciyki Señorpaq sutinpi tukuy familiaykita hinallataq bendecisqa kachun astawan chay radio chay equipos hinallataq mayqinkunachu palabrata apamushanku chaykunapis tata Diospaq bendicionnin paykunapi kachun muchas gracias hermano kay ratupi anchata agradecikuyki hermanoy gracias tata Diospaq sutinpi aleluya